Vrag nam ne da mira. Zbog nekoliko željenih dojemljivih snimaka jedrimo čak i sa spinakerom, punom brzinom ispod dvaju najvećih ledenjaka na jugu ognjene zemlje. Nazvani Njemačka i Romanš, istodobno su ono najljepše i najstrašnije što se može vidjeti u kanalu Beagle. Naš problem je u tome što su i na najnovijim pomorskim kartama iz 1988. navedene dubine od čak 220 metara u sredini kanala, a hir u toj sredini jedri tik uz plitke pješčane sprudove pune odlomljenih stijena, što ih je gotovo do suprotne obole nagurao ledenjak Njemačka. Tako nam strašna škripa 1000 tona leda u vjekovnom stalnom pokretu tih ledomata naprosto ledi krv u žilama. Da se slučajno otkine kakva veća kockica, a događa se 300 tona, hir bi bio potopljen ili bačen na sprud, tamo gdje je na karti označena dubina od 100 metara. Ugodnija strana kanalizacije podno Darwinovih kordiljera je to što je frižider uvijek pri ruci. Za njegovo otvaranje dovoljno je gumenjak i mačeta, a Ozren uvijek nađe neki važan razlog za slavlje. Sad je to činjenica da smo sretno prebrodili sve zamke kanala Beagle i što ulazimo u sljedeći, kanal Baljenero. I što viskija, za razliku od pokvarenog mesa koje smo bacili, još imamo. Časnik čileanske ratne mornarice u Puerto Williamsu točno nam je odredio kojom rutom moramo ploviti kroz svih 19 kanala. Svakog dana moramo se radiovezom javljati određenoj kontrolnoj vojnoj postaji za koju najčešće ne znamo gdje je. Već smo rekli, kao i ostali pomorci, i mi ovdje plovimo uglavnom pomoću Fitzroyevih karata iz 1830-ih, jer boljih nema. Na njima mnogi odvojci, poprečni, usporedni prolazi i kanali nisu ucrtani. Zbog toga nemali broj od onih 7-8 nadobudnih jedriličara koji godišnje ovuda prođu, zalutaju. Njihovo pronalaženje čileanska mornarica smatra prilikom za vježbu, srećom još besplatno. Pa se sad obveznom radiovezom i unaprijed određenim kursom osigurava da manje vješti navigatori ne odlutaju predaleko. Prijašnjih godina događalo se da kako izgubljenu jedrilicu traže i više od 15 dana. Mnogi su se nasukali ili razbili, no zbog obilja školjaka i pitke vode gotovo svi su nađeni preživjeli u dobroj kondiciji. Život su izgubili samo oni koji su predugo bili u ledenoj vodi ili nisu imali nautička zimska odijela. Na svim širim mjestima, gdje smo sigurni u stare karte i kroz više od stoljeća unošene ispravke, štedeći naftu jedrimo. Kanal Baljenero mjestimično je vrlo širok, pa nas vjetar i valovi stalno u pramac tuku kao na otvorenom moru. Tako moramo oštro križati s jedne na drugu stranu kanala. To su dvije uzaludne na jednu stvarnu milju naprijed. Od Ushuaie se kroz ove kišne labirinte probijamo već 10 dana, a prevalili smo bijednih 230 milja. Toliko bismo na oceanu prejedrili za 2 dana. Više ni viski ne pomaže. Skiper Šutko je iz dana u dan sve nervozniji. Prvi put na krugu oko svijeta ne ide po planu, jako kasnimo. Hir sve više postaje odurno vlažna i pljesniva šupa puna razbacanih jedara, odijela i čarapa koje se ne mogu osušiti. Osim nekoliko djelomično vedrih sati uz ledenjake, još ni jedan dan nije prošao bez potopa kiše ili zrnatog leda, solike, koja se nošena vjetrom zabija u lice poput 1000 iglica. Mjesec na nebu nismo vidjeli još ni jednu noć. A ako ovako nastavi naših optimističkih planiranih 30 dana kanalizacije, moglo bi se produžiti i na 2 mjeseca u kalendaru. Čak 240 metara razne užadi trebalo nam je da kako tako vežemo krmeni vez hira za obalu u dubokoj zaklonjenoj uvali Seno Ocasión, u koju smo utekli nakon 2 dana uzaludne borbe s Vilivavom od 45 čvorova.
Moramo popraviti već priličnu listu kvarova i srediti i bar malo posušiti brod, vreće za spavanje i odjeću, da preživimo kao ljudi. U plebiscitarnoj pobuni na brodu Hir odlučili smo da se ovdje usput i odmorimo. Tako smo i planinarenjem mogli doživjeti jedan od još praiskonskih divljih kutaka Tierra del Fuego, zapadni rub nevjerojatno razvedenog poluotoka Breknog. Već davno nestali ledenjaci potpuno su zaoblili i izgladili sva okolna brda. Zatim ih je orkanski viljevav obrijao od vegetacije do golog kamena. Najupornije fueginsko raslinje, poleglo s prijanjaljkama sasvim po tlu, tu preživljava tako da i desetke metara dugačko korijenje ispruži od lokve u živom kamenu. U pukotinama se zadrži poneki busen trave, a u zavjetrini kakva mini bukva od metar visine. U podmorju takvih uvala raste najčudnija i najveća biljka ognjene zemlje, kelp ili haluga, vrsta osebujne debele podmorske trave koja pod vodom doseže dužinu i do 140 metara. Stari pomorci mrzili su kelp iz dna duše. Izvući iz njega sidro bilo je gotovo nemoguće. Nama na Hiru uz suvremeni ehosonder, dubinomjer, koji razlikuje travurin od pijeska i kamena, kelp više nije zloduh. Prirodno čista, bistra i ukusna pitka voda u ovom nenastanjenom dijelu Tierra del Fuego, stotine kilometara daleko od ljudi, zagađenja i kemikalija, u zonu u polarnim područjima, najčistije je na svijetu. Jedino ovdje u kanalizaciji na cijelom putu oko svijeta nismo morali štedjeti na užitku. Pij vode koliko hoćeš. A Ozrica i Šutko tvrde da bi taj dar prirode bio još bolji, zagađen barem sa 50% dalmatinskog crnog vina. Onda naliješ jedno pola deci unutra. I tu u divljini jedemo sasvim pristojno domaći kruh. Na lutanjima, morima i oceanima Šutko je napredovao i u zavidnu uspješna pekara. Jedino nije siguran kako će se ovom tijestu složiti argentinsko brašno i čileanska voda. Nalije se mora jer ovdje more nije kao što je poznato tako. Nakon 2 dana pripremili smo brod i sebe za dalje napore. Napredujemo očajno sporo. Dosad smo svladali manje od 400 od ukupno ravnom crtom 2800 km beskraja tih pacifičkih kanala. A gdje su još skretanja i bježanja natrag zbog nevremena? Isplovili smo na otvoreno, na brisani prostor izložen velikim valovima i suprotnim strujama oceana. Zbog opasnih hridi uz otočić Guija plovimo motorom i skrećemo prema sjeveroistoku u široki 100 kilometara dugačak kanal Cockburn, koji će nas dovesti u zapadni pacifički krak Magellanovog prolaza. Napokon veliki otok, ognjenu zemlju, gledamo odozgor, sa sjevera. Pred nama je njezin najviši vrh u masivu Darwinovih kordiljera, više od 2200 metara visok Monte Sarmiento. Kroz kratki kanal Magdalena ujedrili smo u Magellanov tjesnac. Odavde se naša ruta dobrim dijelom poklapa sa smjerom kojim je 1896. godine na Spreju, 11-metarskom drvenom jedrenjaku vlastite gradnje, prošao slavni Joshua Slocum, prvi jedriličar samac koji je oplovio svijet. Sljedeća nevolja počela je neobičnom lupom iz prostora osovine propelera. Ispod 10 kanistra s pričuvnom naftom ugledali smo nemio prizor. Kopča osovine i mjenjača, samo što se nije raspala, a i motor sve nepravilnije radi i jako dimi. Smanjenom brzinom dokopali smo se navodno najsigurnije uvale i sidrišta u pacifičkom dijelu Magellanovog prolaza, Baije Borija.
U toj uvali u koju se naš uzor, Joshua Slocum, vraćao 2 put, ne mogavši se jedrima protiv vjetra probiti dalje kroz Magellanes, zazivajući sve bogove južnih mora, počeli smo s generalnim popravkom motora. U pauzama prljavog rada istražujemo obale Baije Borija, u kojoj se od 19. stoljeća do danas usidrilo možda ukupno 10-ak jedriličara. Uz jedan potok pitke vode našli smo veliku hrpu ostataka školjki, čolga, najmilijeg jela morskih nomada indijanaca jagan. Malo dalje iz gustiša mirno nas promatra odrasla mageljanska lisica, lijepa, gusto krzna. Čini se da ljude tako rijetko viđa da nas se uopće ne boji. A tu su i dobro očuvani ostaci posljednjeg indijanskog ili ribarskog logora. Još stoje natruli kolci koji su držali kožnati šator, a tu i ognjište, ugašeno možda prije 30 godina. Prisilni boravak u uvali Borija u usputnoj inventuri otkrio je prilično pljesnivih namirnica. A sve 3 naše kamere naprosto čeznu za poštenom desalinizacijom. Inače ništa od filma koji bi htio reći da i uvijek budni šutko, katkada hrče, a ozrica širi osobne horizonte čak i u mrskoj mu kanalizaciji. Pakao od 45 čvorova Vili Vava, po kojem se hir divlje propinje i u uskom Magellanovom crijevu, prisilio nas je da se još jednom vratimo u Boriju, koju smo iz očaja prozvali Borđom. Nakon 2 dana ludog jedrenja, dokopali smo se mirne poprečne uvale Playa Parda, na izlazu iz Magellanova tjesnaca. Geografski napuštamo ognjenu zemlju. Pred nama je trostruko duži i zamršeniji labirint kanala Pacifičke Patagonije. U dnu uvale su kaskadni vodopadi, a u gustoj šikari uz njih skrivena 100 metara dugačka plovna riječica. U potrazi za svježim bjelančevinama probijamo se pomoćnim čamcem sve dok nas gustiš nije zaustavio. Naše novo jelo iz slano-slatkih patagonskih voda zapravo je poslastica. Osmeronogi bodljikavi rakovi sentolja, u gurmanskom svijetu poznati kao skupocjeni južni kraljevski rak. Ovdje je najobičnija domaća životinja. Sirotinsko jelo indijanaca i ribara, koje su domorodci jeli i sirovo, a mi ga oplemenili nečim nalik na rižoto iz naše već pljesnive pričuve. I tu umotvorinu prozvali kraljevski rak alahir, prilično ukusniji od školjaka čolga. ...23. je dan naše kanalizacije, a nesnosna kiša i dalje svakodnevno lijeva. Za manje dana hir je prejedrio cijeli Atlantik od zapadne Afrike do Južne Amerike. A ovdje smo odvalili ukupno tek 590 milja. Dnevni prosjek nam je samo 25 milja. Iz kanala Cripples, Kržljavog kanala, uplovili smo u dugački, uski, po zlu poznati kanal Smith. Nekoliko nasukanih podrtina velikih brodova jasno govore da je plovan samo 50 metara širok pojas u sredini kanala, kako nam je u karte ucrtala čileanska mornarica. O dubinama izvan tog pojasa nema nikakvih podataka. Nastojimo ploviti u metar točno, zavideći albatrosu koji mora brinuti brigu samo o visinama. Olovno teško crno nebo s olujnim oblacima poleglim po okolnim brdima sve nam više miriše na smak svijeta, stvarajući u nama jednako tmurno raspoloženje. Koji nas je to Sotona tjerao u to beskrajno tanko crijevo donje kraja našeg planeta? Što zapravo imamo od tog primata prve hrvatske jedrilice na putu kroz zaboravljenu kanalizaciju? Sušeći tjednima mokre čizme i čarape, sami sebi prostački odgovaramo na pitanje: zbog čega to dovraga danas jedri bijeli čovjek europejac? Sumnjive slave za svoju domovinu
ili da bude sam sebi važniji u svom jaht klubu. Ovdje, daleko od očiju, možda zavidnih, krpa posljednja još upotrebljiva jedra i dovija se kako da se izvuče iz niza nepotrebnih nedaća u koje se sam dragovoljno uvaljao. A ono jedriličarima sveto, ploviti se mora. Tu može završiti već na prvom od 1000 podlih grebena kojeg nećemo pravodobno uočiti. Dani postaju sve više slični jedan drugome. Na sidrištima rutinski beremo čolge kao šljive u vlastitom vrtu i popravljamo sve veći broj dosadnih kvarova koji se ponavljaju. S hranom nemamo problema. Već sasvim gnjile kobasice iz Ushuaie bacili smo, pa od mesa jedemo uglavnom samo školjke koje nam već izlaze na uši. Jedina promjena je izmjenični prilog, krumpir ili riža. I kakav novi još nepoznati kvar kao dezert. Iz kanala Smith, 11. na našoj ruti, uplovili smo u 12. kanal Sarmiento, a pred nama je još više od polovine beskraja patagonske kanalizacije, oko 950 pravih korisnih milja. Sladokusca Ozricu čolge više uopće ne zanimaju. Svaki dan sve intenzivnije po nekoliko puta izgovara novu molitvu koja počinje sa zanimaju me samo milje, milje, milje. Brod nam sve više sliči na ploveću ostavu bez reda i smisla, u kojoj se ništa više neće osušiti. Skiper Šutko sve više gubi živce, postaje sitničav i nemoguć. Potkradaju mu se pogreške pa gubi autoritet pred malobrojnom posadom. Temperamentni Ozrica sve ozbiljnije prijeti da će ga baciti u more. Samo iz humanih razloga dobacit ćemo i gumenjak. Da ne bude svjedok tog ružnog čina, flegmatični Janko penje se na jarbol. Odozgor su vidici ljepši, a prepirke tiše. Prve ljude susreli smo tek 28. dana plovidbe kroz Poeginsko-patagonsku kanalizacijsku pustoš. 2 siromašna ribara s praznim vršama i 2 velika psa. Zbog toga da obojica budu sigurni kako imaju barem jednog prijatelja na čamcu, zločesto komentira Ozrica. Tražili su malo ruma i cigareta, no kako je prvo davno ishlapljelo na hiru, dobili su samo dim. Devetog dana doplovili smo do prvog ljudskog naselja nakon odlaska iz Ushuaie. Puerto Eden, rajska luka u kanalu Wade, nije samo uobičajeno pusto sidrište u kanalizaciji, već prava lučica s 30 kuća, drvenim molom i usidrenom prvom jedrilicom koju smo sreli na putu. Ponos mjesta je malena postaja Armade de Chile, označena vojnim simbolima, već na kraju mola. I prema ovdašnjim običajima spomenik barem jednom zaslužnom generalu u središtu naselja. Ovaj je podignut 1986. kad je ta ribarska lučica dobila na važnosti osnivanjem vojne postaje. U Puerto Edenu, uz 100-tinjak ribara i članova njihovih obitelji, živi i posljednjih 14 čistokrvnih indijanaca iz plemena Alakaluf u svevrsnom rezervatu. Uz tradicionalno ribarenje nemaju gotovo nikakvih prihoda, pa ih uzdržava čileanska vlada. Život im, nažalost, prolazi uglavnom u opijanju. Ulice su popločane najpristupačnijim lokalnim materijalom, ljušturama 1000 pojedenih školjki. Tu je i područna pučka škola u kojoj uče i žive učenici iz svih 100-tinjak kilometara udaljenih zaselaka razasutih po okolnim kanalima. Čak 2 jedrilice istovremeno na sidrištu, ona druga je španjolska, izazvale su prilično zanimanje mještana. Seoska prodavaonica ostvarila je neviđeni promet. Obje posade tu su obnovile pričuve konzervi, šećera, ulja i tjestenine.
Pred lučkom kapetanijom trune nasukani slavni američki razarač iz II. Svjetskog rata Hercules, junak bitaka kod Guadalcanala i Iwo Jima. Sad služi kao vojni molo i skladište nafte. Časnik Armade de Chile, kapitan de Puerto Jose Navero, iskreno se radovao da i osobno upozna skipera Hira i španjolske Gaje, s kojim je danima održavao obvezne radioveze, još od sredine kanala Smith. Kapetanija, najveća zgrada u Puerto Edenu, prava je ovdašnja raskoš, s vlastitim vodovodom, strujom i čak strojem za pranje rublja. Prešli smo 50. stupanj južne širine i po jedriličarskoj logici razmišljanja na posljedku položili cijeli ispit obilaska Cape Horna. Hir sad sliči na ploveću sušionicu rublja. Ljubazna supruga kapetana Navere u onom jedinom stroju oprala je sve naše prljavo rublje nakupljeno od Ushuaie. Unatoč prvom lijepom i pomalo toplom danu i gotovo turističkom ugođaju, pred nama je još oko 1000 km kanalizacije. Baš u najužem tjesnacu kanala White, u složenoj cik-cak plovidbi između plutača, susreli smo Tierra del Fuego, veliki suvremeni linijski brod koji danas prevozi ovce i kamione između Punta Arenasa i prve obalne ceste, daleko na sjeveru kod otoka Chiloe. Napokon smo izvan područja ledenjaka, pa povremeno automatskom pilotu prepuštamo vođenje Hira. Približavamo se civilizaciji i nešto brojnim puertima po kanalima. No približavaju se i tipični oblaci nagovještaja lošeg vremena, pa se šutko koristi prilikom da opet malo radi, kako taj rad naziva Ozren. Nevrijeme nas je stiglo već u sljedećem kanalu Messier. Sve opet po starom, sa svim hladnim i mokrim užicima tih beskrenih vodenih crijeva Patagonije. U pravom potopu izjedrili smo na otvoreni ocean u zloglasni Golfo de Penas, po divljoj čudi najgori Biskaj Pacifika. Morali smo, jer tu više od 200 km nema mogućnosti šuljanja kroz kanale, a Penas nas je dostojno počastio sa 9 bofora valova i 45 čvorova vjetra unos. Za 30 sati olujnog urnebesa prevalili smo samo 40-ak milja i izvukli dobro prodrmane žive glave, pobjegavši u navigacijski opasnu uvolu Ana Pink i sidrište Refugio, doslovce sklonište. Zauzdavši Hir, posvetili smo se sve mobilju nakupljenom po Puerto Edenu, prisjetivši se da je u isti Refugio u posljednji čas utekao i slavni Beagle s Fitzroyem i Darwinom, našavši ovdje od skorbuta već sasvim iznemogle brodolomce, kitolovce u društvu s alakalufima. Kao što smo rekli, prvo treba pričekati 10 minuta. 37. dana provlačenja kroz Fueginska i Patagonska plovna crijeva dočepali smo se prve veće lučice na jednom otočiću usred izlaznog otvora iz kanala Erasuriz Puerto Aguirre, koji je dobio ime po prvome čileanskom predsjedniku koji se godine 1934. udostojio razgledati kanalizaciju Patagonije. Zapravo je lučica u kojoj se sakuplja ulov malih kanalskih ribarica i otprema dalje na sjever. Molo je premalen za današnje potrebe, pa se brodovi vežu po 2, 3, jedan drugom na bok. Riba se pretovaruje u veće transportne brodove, a rashladni uređaji su besplatni. Ribarice koje love blizu ognjene zemlje uvijek dovezu i dovoljno izrnatog snijega. Svi manji čamci propisno su obojeni živahno žutom bojom.
To je zahtjev mornarice da ih lakše pronalazi izgubljene po kanalizaciji. Puerto Aguirre već je pravi mali gradić s 3 ulice. Jedini automobil prevaljuje udaljenost od gotovo kilometra, a tu je i mnoštvo pasa, po Ozrenu jedinih pravih prijatelja ribara. A nađe se i hladnog piva za vruće glave neutaživo žednih nautičara. I zanimljivih priča profesionalnih kanalskih morskih vukova. Prva sljedeća takva zadovoljstva za posadu hira udaljena su 10-ak dana kišovite plovidbe. Pred nama je 19. posljednji 200 km dugačak kanal Moraleda i još duži vjetroviti zaljev Corcovado.